turebe ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Nk'uko mubyibuka neza nababwiye ko amaso yose agomba guhanga Amerika. Hakaba hasigaye amezi 5 gusa rero ngo amatora ya perezida abe muri Amerika, akaba ari amatora rurangiza agiye guhindura ibintu byose ku isi. Kubw'iyo mpamvu turagira ngo tubanyure mu ncamake uko bihagaze, turebye uko amatora ibizavamo bizagenda nk'uko muri Amerika babiteganya igihe kirekire. Trump akaba ari gusiga Biden amanota agera kuri 5%, ariko reka turebe uko bimeze. Nk'uko mubyibuka hamaze iminsi mike cyane hasotse ibirego bigera kuri 34 bishinja Trump ibintu binyuranye. Noneho abantu bakaba bakomeje kwibaza bati ese bizagenda gute, amaherezo y'ibintu nayahe, uyu mukino barimo uteye ute? Reka tubisobanure, turebe nuko amatora ahagaze muri leta 50 za Amerika, nuko ubuhanuzi ibi bintu buhura nabyo ku bantu benshi batabizi. Trump rero we akaba akomeje kuvuga ko ibyaregwa byose ari ibinyoma, ahubwo igihugu cyabo gikomeje kujya mu manga, kiri kugwa, bagomba kukizamura. Uko rero ibigereranyo byerekana, abafite imyaka 30, abafite imyaka 50, abantu bose urabona ko bari guhindukirira Trump. Ariko akaba ari umukino twababwiye igihe kirekire ko bazakora umukino, Trump akagaruka ku butegetsi. Ibyo bagomba gushaka gukora ari gahunda ndende n'umugambi wa satani bafite, nk'uko twamye tubibabwira. Nengeze kubabwira ko amatora ashobora kuburizwamo cyangwa se bakongera bakiba amatora, Biden akagumaho. Ariko byanze bikunze Trump ari hariya kugira ngo bateze akavuyo mu baturage. Ari byo bintu twiteze mu kwezi kwa 11 ubwo amatora azaba arangiye. Reka turebe rero uko byifashe kuri leta imwe kuri imwe ku yindi, uko amatora bateganya ibizavamo bizagenda. Ikigeranyo rero kikaba kivuga ko Trump azatsinda muri izi leta: Idaho amanota 4, Utah 6, Wyoming 3, Montana 4, North Dakota 3, Dakota y'Amajyepfo 3, Nebraska 5, Kansas 6, Oklahoma 7, Texas 40, Alaska 3, Louisiana 8, Mississippi 6, Arkansas 6, Tennessee 11, Alabama 9, Carolina y'Amajyepfo 9, Kentucky 8, West Virginia 4, Ohio 17, Indiana 11, Missouri 10, Iowa 6, Nebraska 5, Maine 4. Yose hamwe agaha Trump amanota 193. Muri izi leta tuvuze, Joe Biden nta mahirwe afite yo gutsinda muri izi leta, kereka habaye ibitangaza cyangwa se bakiba amajwi nk'uko nabibabwiye. Wibuke ko buri mukandida akeneye amajwi byibuze amanota 270 kugira ngo abe perezida wa Amerika. Reka turebe rero uko Biden nawe byifashe, noneho dukomeza tureba no mu zindi leta uko bizagenda kugira ngo turebe uzatsinda. Turebe rero leta zigiye kuzatora Biden: New York 28, Washington 12, Oregon 8, California 58, Hawaii 4, Colorado 10, Illinois 19, Vermont 3, Connecticut 7, Delaware 11, Massachusetts 11, Rhode Island 4, Maryland 10, DC District of Columbia 3. Biden rero akaba abura hafi amanota 100 kugira ngo atsinde, mu gihe Trump we abura 77. Ni rero uzageraho mbere. Reka turebe ese ibirego 34 biregwa Trump byo bigamije iki, kuyobya uburari cyangwa se n'umukino barimo tutazi. Ariko byanze bikunze mu mezi 5 turaba tumenye ukuri kw'ibi bintu. Mu gihe hasigaye leta 14 gusa, reka turebe uko byifashe. Trump azatsinda Florida n'amanota 30, Georgia n'amanota 16,
Carolina y'Amajyaruguru n'amanota 16 nk'uko Trump yayitsinze n'ubundi muri 2020. Mbere yo gukomeza rero tukaba tugusaba kanda like, subscribe, unasangiza bagenzi bawe kugira ngo turebe abihe by'amatora n'ubuhanuzi biganisha Amerika ariho ruzingiye. Turebe rero Biden azatsinda muri Virginia 13, Pennsylvania tukaba tuyiretse kuko ishobora gutsindwa na Biden cyangwa Trump, turaza kuyigarukaho mu kanya. Biden akaba ateganyije gutsinda nanone muri New Jersey n'amanota 18, muri Minnesota n'amanota 10, kuko Minnesota ni leta yamye itora abademokrate kuva mu 1976, ni yabo bayigize akarima kabo, ariko reka turebe uko bimeze. New Hampshire nayo izatora Biden n'amanota 4, Maine nayo n'amanota 11, New Mexico nayo n'amanota 5. Uko bihagaze ubu, Trump akaba akeneye amanota 15 gusa kugira ngo yuzuze 270, mu gihe Biden we akeneye 48. Tukaba tugiye kureba muri leta zisigaye uko uzatsinda akagira 270 azabigenza. Reka turebe izi leta zindi zisigaye, noneho tuganire turebe ibyo byaha bari kubwira Trump ko afite 34, ubuhanuzi, umukino w'amatora, icyo bigamije, ikibyishe inyuma byose niki. Reka tuze turebe mu kanya. Muri Michigan Trump ayoboye n'inota 1, hakaba ari amanota 15. Trump akaba ateganya kuhatsinda, nahatsinda bizaba birangiye kuko azaba agize ya manota 270. Wisconsin nayo Trump ayoboye n'inota 1, hakaba hari amanota 10. Trump naho azahatsinda kubera ko hari Kennedy uri gukura amanota kuri Biden. Urumva ibi bintu byose ni imipango n'imibare baba bapanze kugira ngo bazane mundi muntu avane amanota ku mukandida runaka, noneho batambutse undi bashaka. Arizona naho hari amanota 11, Trump ateganya kuhatsinda nubwo Biden yahatsinze muri 2020. Bikaba ari bwo bwa mbere abademokrate bari batsinze muri Arizona kuva mu 1996. Impamvu rero nta yindi nanone ni Kennedy uri kuvana amanota kuri Biden, amanota andi akajya kuri Trump. Nevada nayo nuko n'amanota 6, nayo Trump ahayoboye n'amanota 3 ubungubu, bitewe n'ikibazo cy'ubukungu n'ikibazo cy'abimukira. Muri Nevada baravuga bati ubukungu bwifashe nabi, abimukira batubereye ikibazo, kubw'iyo mpamvu ntidushobora gutora Biden, tugomba gutora Trump. Nibyo bagenderaho. Tugaruke rero kuri Pennsylvania, uko nabibabwiye, iyo nubwo yatora Biden n'amanota 19, Trump azaba yamaze gutsinda n'amanota 297, mu gihe Biden we afite 241 nk'uko ubibona. Ikibazo gikomeye rero ni Trump naramuka yangiwe kwiyamamaza bizagenda gute, ko byose bishoboka kuko uyu mukino barimo uhishe byinshi, tuzabona ari uko bibaye. Amatora se azasubikwa, bazayahagarika veho? Ese Biden yakomeza kuyobora igihe kingana gute, kugeza ryari? Ibi ntabwo ari uruhirane kuko ari umukino barimo. Reka dutegereze turebe uko umukino uzagenda, uko uzarangira. Ese mu by'ukuri Biden azegukana indi manda y'imyaka 4? Birashoboka? Ese birashoboka? Byibazeho. Cyangwa se ni umupango barimo kuko ibihe byabo biri kurangira, igihe cy'abanyamahanga bayobowe na Amerika kiri kurangira, noneho bakaba bari kuryanisha aya matora. Ureba na biriya birego bari kurega Trump 34 kugira noneho bashyire ikintu cy'umujinya n'urwango mu baturage, noneho bazabakoreshe isubiranamo mu baturage. Ibi nabivuzeho igihe kirekire kuko byanze bikunze Babylon Amerika igomba kugwa, niwo mukino barimo. Ese uyu mukino Trump arimo we ni uwuhe? Kubera ko urabona bamugize perezida rimwe, avaho nyuma y'imyaka 4, hagaruka Biden none imyaka irarangiye, Trump agarutse nanone. Bigaragara neza ko muri Amerika badashaka Biden, bashaka ko Trump ari utsinda. Ese uyu mukino barimo ni uwuhe? Tubwire icyo utekereza rero, andika utubwire icyo utekereza, kanda like kugira ngo tujye tubagezaho amavideo nk'aya.
nurangiza usubscribing noneho tujye tubagezaho ibintu by'imperuka by'iminsi ya nyuma n'ubuhanuzi n'amakuru nk'aya n'ijambo ry'Imana ry'umwimerere, kuko byose bibera mu isi, biri mu isi biganisha ku bahanuzi bw'ibihe bya nyuma. Wibuke nakubwiye ko Amerika ariyo empire ya nyuma igomba kugwa, byose bikaba bizingiye kuri Amerika, akaba ariho ugomba guhanga amaso yawe, aho indi ntambara ziri kuba ngo ngaho za Ukraine, ngaho muri Israel, aho hose hareke urebe muri Amerika. Birigaragaza neza, imikino barimo bazi ko hari bikiri nka kera, abantu bagisinziriye, ariko abantu barakangutse. Kuko ni wambwira ukuntu wafata umuperezida ushaka kwiyamamaza ukamushyiraho ibyaha 34, warangiza ugakomeza ukamureka kwiyamamaza, ese bizafatwa gute n'abaturage? Abantu benshi bari kuvuga ngo ahubwo Trump yagombye kuba ari mu gihome aho kwiyamamaza. Urumva bamwe baravuga bati agomba kuba ari mu gihome, abandi bakavuga bati numwere. Urumva nibyo nakubwiye, bashaka kuryanisha abaturage. Ibizava mu matora, ibyabereye muri Capitol cyaje batera inteko ishinga amategeko ya Amerika ngo bakajyayo bagakora ibintu byinshi, bizikuba noneho nk'inshuro 10 cyangwa 100. Reka tubitega amaso turebe aho ubuhanuzi buganisha, kuko byanze bikunze ubwoko bw'Imana bw'abirabura buri muri Amerika bugomba kugaragara, Imana ikabuvanayo n'abandi bari mu mpande enye z'isi, noneho bakajya mu gihugu cy'isezerano. Niwo mukino bari gushaka gukumira, cyangwa se ngo barebe uko bakora amanyanga ntibimenyekane. Ariko se nko kumara nkubwira, wakumira ubuhanuzi ntibishoboka, ntibikabe. Imana ikivuga, reka tubitega amaso turebe, amaso yawe yahange kuri Amerika mu kwezi kwa 11. Ese amatora azaba cyangwa ntazaba? Ibizavamo bizagenda gute? Ese abaturage bazasubiranamo? Bitega amaso birebe, nibwo uzabona ko umugambi w'Imana uhora iteka ku gihe, nubwo Satani ishaka kujya imbere y'ibihe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Kanda like, subscribing, noneho turebe ko tuzajya tubagezaho amakuru nk'aya utabona ahandi na hamwe.